Helo na, chroeso i'n myfyrdod diweddara ni yma o Eglwys Gymraeg Canol Llundain. A very warm welcome to everyone who's joining us now for this, our weekly bilingual meditation from the Welsh Church of Central London. Ac fe ddechreuwn ni fel arfer gyda gair byr o weddi, a brief word of prayer to begin with in Welsh firstly, followed by English. Felly, gawn ni droi at yr arglwydd nawr mewn gweddi. Let us turn to God in prayer. Duw a thad ein harglwydd Iesu, diolchwn am dy ddewyd o fod gyda ni pan ddown ynghyd yn enw Crist. Diolchwn ei fod ef yn bresennol nawr yn barod i siarad, gwrando, maddau, dysgu a charu. God and Father of our Lord Jesus, we thank you for your promise to be with us when we come together in the name of Christ. We thank you that he is present now, ready to speak, listen, forgive, teach and love. Daiwn yn awr yn ei enw ef. Amen. Llyfr y proffwydoliaeth Hosea, eich sylw chi am ychydig heddiw, a mae rhaid cyfaddau ar y cychwyn fel hyn, mae llyfr digon trist a thywyll yw proffwydoliaeth Hosea ar y cyfan. Mae'n llawn o farn ac o ddinistyr cosb a chondemnio Israel am bob math o ddrygioni. Ond wedi dweud hynny, mae yna ambell lygedyn o oleuni a gobaith ac adnodau sy'n llawn gobaith i ni. For all of Hosea's message of doom and gloom on the whole, he does have a few words of encouragement, and I'm sure you'll be very glad to know that it's with those words of encouragement and comfort that we're going to concentrate for a short while today. Ac am henod 6, adnod 3, fe ddarllenwn y geiriau yma. Gadewch i ni adnabod ac i ymdrechu adnabod yr arglwydd. A mae ei ddyfodiad mor sicr ar wawr, daw fel glaw atom, fel glaw gwanwyn sy'n dyfrhau'r ddeiar. Let us know, let us press on to know the Lord. His going forth is as sure as the dawn. He will come to us as the showers, as the spring rains that water the earth. Those are the words we read in the 3rd verse of the 6th chapter of the book of Hosea. Now, what can we learn from these words? Well, firstly, I suggest that we have our work or our business set out before us. Let us press on to know the Lord. Secondly, we have God's promise to us. Let us know. It's he that will reveal himself to us. And thirdly, we have the means by which his promise will be fulfilled. His going forth is as sure as the dawn. He will come to us as the showers, as the spring rains that water the earth. Felly, yn gyntaf, beth am ein gwaith ni, ein busnes ni, I ymdrechu adnabod yr arglwydd? The English version reads like this: let us press on to know the Lord. And of course, you can't press on with something that you haven't started already, can you? Mae yna wers I ni gyd ar y cychwyn fel hyn, dwi'n credu, achos mae modd I fod yn grefyddol heb adnabod Duw. Mae modd I ni fod yn gyfarwydd a iaith y Beibl, yr adnodau, gwybod yr adnodau ar ein cof ni. Mae modd I ni wybod geiriau a thonnau'r hen amynau. Mae modd I ni wybod am drefn y gwasanaeth a phopeth arall yn ymwneud ar addoli, ond heb adnabod Duw. Gwai I ni wybod y geiriau, chi'n cofio geiriau Gwenall, dwi'n siŵr, yn ei gerdd cyfarwydd. Gwai I ni wybod y geiriau, heb adnabod y gair. A geiriau yn ein herio ni mewn modd mor sobreiddiol.
to know the Lord. That's true religion. And whatever tradition or denomination you come from, be it Catholic, Anglican, Nonconformist, Annibynwyr, Bedyddwyr, Methodistiad, whatever you name, if it doesn't lead you to know God and Jesus, well, it's of no use whatsoever. A'n gwaith nesaf, wrth gwrs, yw i dyfu yn y wybodaeth yma o Dduw, to grow and to advance in the knowledge of God, I ymdrechu, I adnabod yr arglwydd. Ni'n dweud yn aml, ond i ni byth yn rhy hen I ddysgu rhywbeth newydd. A pheth peryglus iawn, wrth gwrs, yw'r adeg hwnnw, pan fod rhywun yn cyrraedd y pwynt lle mae'n teimlo I fod yn gwybod popeth sydd angen I wybod am ryw bwnc neu gilydd. As my grandfather would often remind me, just you remember, he'd say, I've forgotten more than you'll ever know. Yeah, ac onid hynny'n wir pan ni'n ymchwilio mewn I ryw bwnc neu gilydd, ryw ddigwyddiad hanesyddol, neu fywyd ryw unigolyn, po fwya y dysgwn ni, po fwya y sylweddolwn ein bod yn gwybod cyn lleied. The more we learn, the more we realize what we don't know. Paul writes to the Philippians, my desire is to know Christ, fy nod yw adnabod Christ. And he says those words after some 20 years of service, sacrifice and unyielding labor for the cause of Christ. Wrth gwrs, roedd e'n adnabod Christ yn barod wrth reswm, ond dyhead dyfnaf ei galon, oedd i'w adnabod yn well, yn ddyfnach, yn llwyrach, ymddifyru yn ei berson, fel meddai Ann Griffiths mor y feilgar yn ei hemyn cyfarwydd. You can learn something of a person by reading about them. You can get an even better idea about them if you speak with them. But if you want to really get to know a person, you have to live with them, don't you? Ac os ydym ni am wirioneddol ddod I adnabod Duw a Iesu, mae'n rhaid I ni fyw ein bywydau gyda nhw. Treulio ein bywydau yn eu cwmni nhw, byw bob dydd yn eu cysgod nhw, mewn cymundeb ac mewn cymdeithas gyda nhw. Let's all make sure that we know the Lord to begin with, then to grow and advance in the knowledge of the Lord and never flatter ourselves with the idea that we don't have any more to learn. We always have more to learn. Sy'n farwen ni at yr ail bwynt dwi am rannu gyda chi heddiw, sef addewid ar ran yr arglwydd ar ein cyfer ni. Having considered our work or our business, what about God's promise to us? I mentioned the promises of God last week in our meditation last week. And in continuing with the same theme, we have his promise that he will reveal himself to us. Let us know. God himself says that we shall know his promises and his presence in our lives, only that we search diligently for them. Beth fyddwn ni'n gwybod wedyn ni? Yn gyntaf, wrth ddod I adnabod Duw, fyddwn yn gwybod mwy am y gorffennol, mwy am yr hyn yr oedden ni cyn I ni benderfynu cyflwyno ein bywydau mewn gwasanaeth I Dduw ac I Grist. Tynwch chi Iesu Grist allan o'ch bywyd chi a dylanwad y capel arnoch chi fel person, a beth sydd â chi ar ôl, gwedwch? Dim lot wedyn ni. And the text means that we'll not only know more about the past, but as we press on to know the Lord, we'll know more in the present also.
As we read in 1 Corinthians, no eye has seen, no ear heard, nor the heart of man imagined what God has prepared for those who love him. Ie, I ymdrechu adnabod yr arglwydd, glynwch yn dyn wrth y dyhead yma i ddarganfod mwy amdano, i ddysgu mwy amdano. Ydy, mae'n anodd iawn ar brydiau, a mae'r hen fyd yma'n gallu taflu pob math o bethau atom ni i'n rhwystro ni, a'n digaloni ni ar y daith, ond wrth gadw Crist yn y canol, gwrthrych mawr ein ffydd a'n cred ni, ewch chi ddim ymhell o'r nod wedyn. And of course, in going a step further, we'll also have more assurance about the future. Not that we desire or wish to know what's before us, but we'll be better equipped to face all of life's troubles and tribulations, pressing on to know the Lord. Mae'n sil ola mis Ionawr i ni'n dal o fewn terfyner mis cyntaf o'r flwyddyn fel hyn. A fyddai'n dyfynnu'n aml geiriau T.J. Pritchard ar adeg fel hon o'r flwyddyn. Beth fydd fy ran ar hyd ei misoedd maith, ynddo fe? Nis gwn fy niw, ni fynwn wybod chwaith. A'i hyfryd ddydd, a'i nos dymhestlog y ddaw. Bodlon os caf y maflid yn dy law. Felly, wedi ystyried ein gwaith ni ac addewid Duw, beth am y modd i gyflawni'r addewid honno? How is God's promise to be fulfilled? Mae ei ddyfodiad mor sicr ar wawr. His going forth is as sure as the dawn. Dyna un o'r ffyrdd. Hynny yw, ymdrechwch i adnabod yr arglwydd, a byddwch yn ei adnabod yn ei wres a'i oleuni, fel y gwawr, y gwres a'r goleuni hynny sy'n dod gydag ef fel y wawr. The dawn. The dawn is always a very significant time, isn't it? It stands between darkness and light. And there are certain countries and places in the world where the night will suddenly give place to the morning, to the dawn, in an instant, in the blink of an eye. And ein gwlad ni, yn y wlad hon, wrth gwrs, mae cyfnod y gwyll rhwng cyfnos a gwawr. Ac oni diw hynny'n wir hefyd am ein hadnabyddiaeth ni o Dduw, nid profiad ffordd ddamasgus fydd gan bawb, nid ryw ymddangosiad llachar a thrwadigaeth dramatig. Weithiau mae'n dod fel ryw wlith yn disgyn, ryw fath o gadarnhau graddol yn ein profiadau ni fel petai. Ble ni'n cael ein hargyhoeddi'n dawel o'r hyn sydd wedi bod yno o'r cychwyn, o'r dechrau yn llechu'n dawel yn y galon eriod. The other way in which God will fulfill his promise is like this. He will come to us as the showers, as the spring rains that water the earth. Mae Iesu yn dod ato yn aml fel cawodydd adfywiol o law yn dyfrhau y tir sych a chaled. The showers of the spring rains, they're things which are repeated over and over again. Sometimes we complain that they come too often. But as the clouds fill again and empty again and fill once more, so it is with the love and grace of God in Jesus. I remember singing as a boy in Penclawdd the hymn, Lord, I hear of showers of blessings, thou art scattering full and free,
showers the thirsty land refreshing. Let some drops now fall on me. Even me, even me. Let some drops now fall on me. A bydd y cawodydd yma byth yn pallu. Ni ffalla ei dosturiaethau, ynddo fe, maent yn newydd bob dydd. Let's remember today that the only way to truly know God is to allow him to come into our lives. Gallwn ddarllen yr ysgrythurau, gallwn yn gyson gobeithio ein bod ni. Ond mae yna fath beth, wrth gwrs, ag ymddiried yn llyfr Duw, heb ymddiried yn niw y llyfr. Ddywedodd Iesu ei hun, yr ydych yn chwilio'r ysgrythurau, oherwydd tybio yr ydych fod eich fywyd trygwyddol ynddynt hwy yn yr ysgrythurau. Ond tystio leithi amdana fi am ei rhain. Eto, ni fynwch ddod ata fi i gael bywyd. It's as if he says, yes, searching the scriptures is all well and good, but coming to me is the main thing, the most important thing. A hynny gogoniant I wenw. Amen.